I ain't blowing no smoke. I need I've been sober, but you should've known it. I wasn't going. Hey guys, hope you are good. Let's go to the shops. I need to do some groceries. Food lovers. So we used to shop food lovers all up Brackenfell. Now since they opened a new one in, where is this one? In Case River. So we decided to shop there. It's so nice. So yep, something guys. So you weekend it starts, and then because it's endlini simukele i-series ngobola wethu nabazethu. Wanted us to go together to a food lovers, and he doesn't believe uba umntana must go out ingekagqibi 3 months. So now he suggested that I must go ndodwa, and then uzawushiyeka nabo so that I can be quick, ndingahambi naye no-easy. Okay, that's fine, because we need to do some stuff. And nice, it's so nice shop.
affecting nganto into holiday or ako holiday. So now ndizawuphuma apha endlini and then ndiyothatha umntana esikolweni. So masandeni ke siyeni esikolweni sika ise. So udade undicelile because he's still busy with his work. So wandicela uba mandilantuzi, wandicela uba mandimthathele because thathwa nguye apha ingasiwe nguye since ndisahoyele umncinci. So yeah, and then I need to make a call kuba kunyanzelekile namhlanje. So yeah, so kuba kunyanzelekile ndiyanyanzeleka uba ndiye ke ngoku ndiyomthatha, ndiyanyanzeleka uba mandiye. Yo, let me make your nose. Okay, here's mommy. Your head is dirty. Your hair is dirty. What do you need? Mommy. Hmm? Will you set the ring? Yo guys, kunzima sana. So ndispende ixesha ngana ndiyacenga into endiyenzileyo. So immediately xa ingena emotweni ugeliswa uyangena ne, and then afune i-drink. Hi baby, afune i-drink. So mna ke ngoku andiyazi bendicinga ntoni, ndangena ebhakeni wakhe ndathatha i-drink yakhe, you know, ndayivula bakwam ndasela nqama ndincaniwe kancinci kodwa not kakhulu. Ubani laa nto sana atsho isikhalo xeleleke mnatye yalila. So now ndiyacinga ke ngoba I'm sorry Ise, please this is wrong, don't do that. Uza kuthengela ichocolate, ndiza kuthengela into kayiva kanti olalo ufuna ugabi, you know ugabi ke ugebi from Tonton, so ufuna ugebi ke, so sizawuleqa kugebi ke ngoku.
So sileqa ugebhe uzofika endlini sesifowuni kadedi atshone kugebhe lo. The 2nd of May ndivuke early because I need to go and ndise imoto kwi-dealership eThekwini for i-service. So yeah, and ixesha lam ngika-9, so it's 8:30 ngoku sendigqibile ke ndihamba ngoku. So yeah, let's go together guys to Tiger really. Toyota andimazi ke lutata uhleli phi because I'm waiting for ilantuzi. I'm waiting for i-cable yam and I will see. Thank you, bye. So I want to use a cable for GPS because la Toyota akekho pha eTiger really straight ne upha ngambonisa indawo, so uyandibhida kancinci uba nawo uyandibhida. So ke ngoku ndiyanyanzeleka uba mandisebenzise i-GPS. Now i-cable ke ndiyisebenzisela ubana ndikwazi ujonga apha kwi-screen instead of ujonga apha efowunini. So let's go, let me open the gate. So I'm thinking of ugqitha garage ne. I think noko andikho late, I still have time. So ndicinga ugqitha garage, so ugqitha kwigarage inje ndiyofumana intoni ikofu, then I go then ndihambe. I-winter season shame. Icingisa xa ndiphangelayo ke guys, i-winter xa uphangela kuyanetha ekuseni and funeka uvukile. Ndicingisa yona nezimpahla ezinxibileyo zomsebenzi because kaloku izilamba ezi zinxiba sibe sisiya empangelweni ubanda nopolo, so zindicingisa elo xesha. Okay, at least sisendlini. So yeah, let's grab a coffee. I am sure akugcwelanga because it's Saturday. I don't remember when that was the last time the baka up. This is a for a golf or something. Jane eating. Yeah, where we are. So hi. So here we go, guys.
medium cappuccino. So yep, we are. So nice. Hi guys, so now we are back. Sizothatha imoto they are done. The time is now 5 to 12. So then I open and I open because my husband is shaking on down. So by farm I yabo. I say clean up. What's in the limit but net. So yeah. Hey my lovies, so today it is day 3. So we get eggs and then I eat breakfast, and then my husband I go. Sisendleleni sibheka eSamora. We surprise birthday 60th katatam. I'm so excited guys, and I cannot wait. Let's go guys, come with me.
late noba late ke sanje nakumama lapha bambile imbiza kake bebamba isitofu kuhle yo. Yashifinza mntasekhaya yashifinza zambili mzakulethu befuna nje ukukhulula abantu bangabambeki ngoba akho nto i-format yenzile i-program also nangenxa yexesha because ixesha lisikile kakhulu sekulate umntwana so the main reason silapha ke sifuna ukuthi madala happy birthday, happy 60 years nansi ebalile past 60 years of uba ube lapha ayingowethu amandla okanye engamandla womntu uthixo othandileyo uba emine namhlanje lapha usaphila siyabulela uthixo ngaloo nto nangaloo mali azala emine namhlanje siye sathethana singenanto ngoba sinanto sacela sathi masizamele udibanise loo nto ikhoyo uba ngale 60 years yakho sibulele uthixo uba ukho usaphila kwaye uthixo asigcinele wena ubone abantu abazukulwana bakho bakhule ngoba
Sibambalo otata sisheke nabo sebebaleka so siyacela uThixo noma sinike sisheke sonke so siyacela uThixo basigcinele wena asigcinele nabanye ke abakhoyo efamilini sifuna ukuthi happy birthday siyabulela ngosikhulisa siyabulela ngosikhulisa because it was not easy and it was worth it utata umsebenzi ibhola ezizincinci uzibeke apha awungazikhupha nje tata uzibeke apha izividiyo ayividiyo It is day 4, sivuke ekuseni from ibhedle kaMadala to ibhedle ka-Isemihle bayalandelelana. So akayanga esikolweni and then kuyanetha phandle as you can see. I'm not sure if iyabonakala but it was raining kakhulu. So I decided to order in because bekukho izinto ezipheleyo so ndenza itosa nje into encinci weekly top up. Also bengisonqena upheka so I thought let me just buy KFC sitye yona namhlanje for isapha yethu ndingapheki. So yeah 660 guys ziyanceda nansi kuya kutya kwethu KFC wethu. And then we are also watching Umaka Imi Amana K yeah sizihlelele kuyabanda. wait babe. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday. Yay. Oh wow. Hey my lovies, so today it is day 5, a day after Ibedeka Isa. I decided to cook a pasta, something quick. So I picked pasta and then I made some beef and sausages that's for the oven because I was so lazy to cook. So I thought let me do into colors because remember I can't pick it even yesterday. So I made a potato salad. I roasted my salad, my potatoes. That's for a fryer for kubana zibe roasted, and then ngadibanisa isauces zam, mayonnaise, sweet chili, my peppers ndizifrayile, my eggs phayana, and then the honey and mustard sauce, nespe sauce dibanise phayana into emnandi ephayana guys. Yo like sana ungavimba umuntu elambile because imnandi shame la recipe potato salad. It's so nice. If you want a recipe you can just comment and then dibhalele phansi ukubana what you need for la potato salad. Otherwise guys imnandi kakhulu. Ewe yona ifuna into ezininzi and iyasebenzisa but yo it's so nice.
Just need that smell after cooking. Phole kamnandi. Why did the lion go to sleep? Because he was tired. The lion went to sleep because he was so tired. I'm using automatipi guys for pounding this one. Isebenza kahle kakhulu. Isebenza kahle. And it's saving time, son. What's going on? Why is it doing like this? No, man. Sana. No, iyaphama ndithenga but these settings zam. Because I normally put it 5, so ndibeke ku-2 ngoku. Thenga uma kwenzeka ntoni. Because u-5 make it faster, iyakhawulezisa. Even though itsala kabuhlungu, but iyakhawuleza. Sana kunzima. Uyapheka. Nanku umphambo ukulindile. Yabona ngoku ndihleli phantsi. Gqibela upheka ndiyaphampa. Then xa ndigqibenza uphaka ukutya. Then imehona ndirestayo after. I need a cake. On Sundays, I like to have a cake. And obviously, go back again. Get checkers for in the make. So go back and checkers for in. For it delivered. Because I really need a cake. Yes, ongaka kodwa mama. Ongaka intshekeze kodwa man. Elephant. Lapha erumini elephant. Ah. Nironga nina mama. Ihlile supply yam, so I'm trying to get it big. That's why ndiphama ngoku. Otherwise xa i-supply yam i-right, I'm pumping every time. Phama ebusuku, emini and around 4 phuma kakhulu. So yehlile kakhulu because ndiyohlulakala ngokuvuka ngoku. Because ilantuza ukuphama ngo-4. Ininzi ilantuza ibisi lakho supply yakhona kapha. But ke ndiyohlulakala mna ukuphama ngo-4. So the moment ungaphambi ixesha elide i-supply izakwehla. So kwenzeka loo nto, but I'm trying because ndizophinde ndiphungile ke nesimini. And then I bought i-rehydrate. I think I do have a video endizambonisa kuyo. Rehydrate to increase supply. Hello baby. Come stand here. Say hello my people. Hello, Pika. Hello my people. Hello, Pika. Go sit back. Why did you wake up? How did you wake up? It's Rachel. Yeah, It's Rachel. Is it Rachel? Yeah, Rachel. Yes, Nanny. Come back to see. Bendiqombile guys, that's why ndibongo. Otherwise ayikatyi inyama. Sizawutya inyama. Ndisavovula nje laa mqomo. Kufuneka iyabadlizana ke guys.
Go and take a bath, Nick. Bye. Guys, this is our plate here. Today it's Saturday, so I'm busy up. I 23rd of May. So I'm busy up. I'm working on Saturday and Sunday morning. Then it's like a December because invoices I do, pay slips I do for clients and also for abasebenzi. So I'm busy up with pay slips and also invoices. So yeah, I don't think I ever mentioned to you guys that we are running a business, a staff transport business. So if you can be in your company or you can be going no need transport to go somewhere, please contact us. You can send the email to transport at gmail.com. So see uchaze bana ufuna yaphi and then we'll give you a code. So I company lena ise samora like imoto and stuff like. So if you need anything, you just send the email because the transport services I will add up business like the advert, also the website, your website, your business. So yeah, guys, please support. So yeah, the busy don't do up on the Saturday morning. Guess I know it's buying but I have to wait because it's actually paying next to pay. So yeah. Hey my lovies, thank you for watching my vlog. I hope you enjoyed it. Please subscribe to my channel, please comment, please ask if you have a question, please like. I will see you kwelandelayo vlog. Thank you.